जो जलपा नेपा च्यानल टेलिभिजन स जी सुलिन्द्र शाक्या सिंह लस्कु सेनाचना ठगु जाजो नेपा च्यानल टेलिभिजन स थौ स्पेशल धाकी नेपा च्यानल विशेष छ सिकपिन्त लस्कु सेनाचना थो जाजो स चिसा चिहा सस्कुबा गुकी सिरपा कागदु नाप लिउ लियालिउ अले पिंगु झले लाउ सकिपा नप खला लयाग जी त थौ स्पेशल थौ विशेष चाहिँ चिसा चिहा सकिपा लेगु हपा सिरपा धाकी पिंगु झले लाउ सकिपा Nhekasih या विशेष खला लयाग जी थो झले छि निम व्यक्तित्व पे गु वेकपिन छम लोकौ हापे ख क्यामेरा न्ह्याने क्यामेरा लुने लासाना वेकपि ना जा यो को सबै कपदा मनस्यो वेकप नप खला लयाग जी वेकप द लस्कस्या छिता जासो लस्कस्या नछना सबै वेक छिजैनी भाइकाजी महार्जन गु चाहिँ छम नेपाल च्यानल टेलिभिजन छम C.E.O छम वरिष्ठ क्यामेरा पर्सन खता लिसे Nhekasih छम डाइरेक्टर जुलसा छिता थौ त जासो लस्कस्तु अनापछि सुशील राजोपाध्याय छि छम वरिष्ठ कलाकार छिता न जासो लस्कस्या नछना अठो छि आठौं त नेपाल च्यानल विशेष छ त Nhekasih विशेष छि खलाबला यातनो दु थगु छिसा चाहिँ नापा आफ्नो म्युजिक भिडियो क्यामेरा संगाती क्यामेरा लाछि न्हा नाप्नपछि मे अपना लोकन हुआ छिसा ठगु सकिपा सर्ग मिला अथे मिज न ओके छिम छिसा जाना दि ढंगला सिपाना ट्याका दिगदु छौ इले बेस्ट क्यामेरा पर्सन ट्याका दिगदु तर ता इले पछि सथ दुगु ठो Nhekasih छौ डाइरेक्सन या छौ डाइरेक्टर ज्यू होता चुला त सिरपाना ट्याका दिल थगु चिकपि टिम मिले ज्या ढाके त Nhekasih गु सिरपा ट्याको दु खेतल छि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लाई थो ठासे दु तर अठेखा सा ठोके सिरपा काउ गु निन्या दो थेबा एसे मतनाइ चिङ छौ दसिपौ अले गु एवार्ड ओ कथा चुलाको दु ठोके लागि चिकिन्द आफ्नो भिन्त्रा देशे छना सुबा अछि थो सुशील दाइ पाखे बेट नापा थो जो छम कलाकार जो अछि खेले ठो मिटो मिटो छम अछि वरिष्ठ जी ढंगला तो छौ बाहा लोक बाहा ख जो अठो तयार छौ Nhekasih लागि तयार छ गुली रिसर्च ना दिया गु कथा थो स्क्रिप्ट छ दिया थुली नवायो निम्ति चाहिँ वडा चोला गदेल थुकी निम्ति दक्ले नापा थुकी त सुहाबिया जुना आउ किसन थो चिहा सकिपा देखिउ उर्गा गु खम्प्याउल र थुकी चाहिँ गु कठमपि सुरुवात जुल किपु नगरपालिका पाखे चाहिँ गु सुरुवात जुल तस्कै चोथा बाबुरी चाहिँ ज्याजुया बिउदु थ र थो गुल्न चाहिँ या जोपि मनु त इमिगु निम्ति न छौ प्रोत्साहन जुल र सरकारी स्तर छौ नेवा भए छि नेपाल भाषा निम्ति कार्य गु सनजो जोपि मनुते निम्ति ठुली सुइबी उर्गारी न छौ तरहुए चाहिँ छौ बाला उपलब्धि छौ न खले गरेकी छि नेवा खेले सरकार मसो छि नेवा भाइरा मसो धले ठोछौ च्यालेन्ज उदाहरण न जुल सुइबी उबि ठोप दक्ले नापाउबि सुरुवात खत र थुकेको निम्ति चाहिँ किपु नगरपालिका त योको सुहाबे छ जुन र थयपति चाहिँ होटा चुला त र आठो रिसर्च गएन जुलहरु गाडीबि चाहिँ खे किपु नगरपालिका चाहिँ छौ चिहा सकिपा देखि जुलहरु गाया ठाउपति खप्याउल अले ठुके चाहिँ ठुटेने बल्ला कासा चाहिँ बुटिकाउ दिउन खजुल अले बुटिकाउ निम्ति न चाहिँ किपु नगरपालिका दुनी किपुली दुनी चंगु किम्बदन्ती किपु दुनी चंगु इतिहास किपु दुनी चंगु सांस्कृतिक धरोहर ठुक्यु विषयले चाहिँ देखियो र गाडिया चाहिँ थाबले चाहिँ अले उकी मध्ये छौ विषय भाषांगा र भाषांगाले Nhekasih जको तया सी उइ थियो अयोगिस बिउरी चाहिँ बाख किम्बदन्ती चिसा नापजि न्यान चाहिँ त्यो अले अयो विषयले चाहिँ देखि दतरका भाषा छौ चीज कतिसन छुसा मुछुसा थम उकेस का चाहिँ थि दतरका भाषा उ चीज न चाहिँ मुते न्यानी उजागर जुइला थौ ट्यालेन्ट थौ चीज न चाहिँ यवेउडी अयोउडी न चाहिँ अवसर चुलाइला र गाडीउडी चाहिँ खजुया चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ न्यान तैको ठ र ठुक्यु निम्ति चाहिँ ग्वालिया मुरी पासा प्रदीप खड्गी वेगलन चाहिँ जिल्ला चाहिँ ठुक्यु बारे चाहिँ छुबचा कना दिउ जुल आउकी निम्ति न चाहिँ नैन चाहिँ ठुकी यो ग्वालियान दिउदो र ठुक्यु निम्ति गाडी चाहिँ फुक बिसाएना स्क्रिप्ट तयार जु अवस्था का थोला चाहिँ फिल्म डेकलर गाडा छ बालै जुल रगा टिमे चाहिँ चुना चाहिँ खलाया साट कि अलिअलि चाहिँ आठुकी गेना देखि उडी खजुल सकले पासपि मिले जुल र नैन न चाहिँ ठुकी चाहिँ खूब नसा माउको ठाउँ व्यवस्था यहाँ थुकी चाहिँ कलाकार चाहिँ माउको ठाउँ छेला
ठुकी चाहिँ फिल्म देखियो ज्याजुला ठुकी ढेरे बेलालाई चाहिँ वन्नु न ढेरे बेला गाडी उब्रीला नाप लियो लिया लियो हपा ठोर गाडी उब्री चिज ज्याजु नि उब्री जुला न्याउ जुसा ठुकी छौ स्थान काला वे चाहिँ तरगु चिज जुला दक्ले तरगु चिज गाडियो ठो सुरुवात जोगदो सरकारी स्तर नेवा भाइको निम्ति नेपाल भाषाको निम्ति ठुली यान बिउको गाडियो चिज तरगु चिज जोगदो ठुकी चाहिँ त्यसको निश्चय चाहिँ लस्ता पोगा जोजना तदुनी अगाथिके थो बाखा सत्य बाखा ख ठुकलाई छिसा गु चोइदिल एउटा निन कनिना जो र थयो किसो चाहिँ गुल्लो बाखा डोक लोक बाखा लिन साख मुक्त गु सन्देशमूलक जुला गु आधुनिक बाखा त न जो जुला तर न नेवा बेस थौ परिवेश चाहिँ मोटो टुसे थुके जुनचुना चाहिँ याउ ढेउ छिउ ताटुना र वेको ठाउँ चाहिँ यहाँ जोजना जुली छौ टिम बने जी माल र टिम चाहिँ छिर चाहिँ गुली ज्यायो ख वो अनुसार चाहिँ ठुकी टिम वर्क माला उपटी कारण हैन यानो ज्या सुठान लान्छ जाउँदो नि खुसी जाउँदो र दर्शक देशमा चाहिँ सोगुमी बिसा चाहिँ ठुकी चाहिँ बालारगा ट्याग जाउँ वहे तरु छौ शिरपा ख उकिसना हन सरकारी स्तरमा चाहिँ ठुके चाहिँ शिरपा बिबिउको अवस्था चाहिँ जुली ठुकी लस्ता पुग्यो त्यो अवस्था चाहिँ जाउँदो जी वेका छिसन गुनी खलि सब्यारला तसका येपको बियादला अथे छिमेबे खलामा दया दनी आछि थय नेकसिया डाइरेक्टर गुमा भाइकाजी महर्जन भाइकाजी नयन कथा आफ्नो लोकौ भा लिसे छौ इले म्युजिक भिडियो खेले छि सकिबा खेले थयो ना दे रंगमा दथि छि गायब न जुयादिला तर लिपोया छि सटो गुआ ओ इलनि छि डेल्टा लोकौ भा नापनाप थौकने फोकस मिडिया नामना छियु गा ढाउ न्यन्दु तो फोकस मिडिया वो डेल्टा जोला रेनो छिसाटो नेकासी ले गेना टज याले छिसाटो गेना लाटे दि खटके फोकस पिक्चर वो डेल्टा चाहिँ नपाने जिम्ने जैना यादमे जुला मला ठु पटके चाहिँ चाहिँ न्यू फिल्म देखमा न्यू शॉर्ट फिल्म देखमा चाहिँ ले चाहिँ सो कोलैबोरेसन याना चाहिँ चाहिँ डेल्टा वो चाहिँ फोकस पिक्चर कोलैबोरेसन ना चाहिँ जिम्से चाहिँ ठो सुरेन चला ठुके चाहिँ ओ कारण चाहिँ ले कथि जुगा न्यू डेब्यू क्रममा चाहिँ जिम्से चाहिँ डेल्टा पाखे चाहिँ साग फिल्म चाहिँ प्रदीप हजुर नाप्लाउ जी प्रदीप जी डाइरेक्सन दिल ले फोकस पिक्चर पाखे चाहिँ नेकासी रिया चाहिँ उगे चाहिँ जी डाइरेक्सन ना चाहिँ तदुनी नाचा खेटला पिन्द्रा बेदना आफ्नो छन पिन्द्रा बिया जना तगु हवा लाउ या पिउ ठाछ ला त शिरपा क्यारु छौ तरौ चीज ख तर दुनी नाचा ढाइनो छम क्यामेरा पर्सन छौ इले लोकौ भ्या ढंगमा किसे युको सकी पाटेना सनादी ढंगमा म्युजिक भिडियो आफ्नो देखादी ढंगमा मनु दथि छि तना दिल अच्छे सँग नाचा ढाइनो छ आफ्नो म्युजिक भिडियो देखाना दिनुला सके पाल हाना तै दिदल तो शॉर्ट मूवी तो चिया ख सके बागु नेकासी शिरपा ट्यागु ख ठुकै लागि छि त बुल्टको ठाकुला ठिसा गेना तो शूटिङ अन्त्या थाला एकै ठाकुला तो चिकुलाई टाइममा यानो जुल छिसे वना चाने चना चाहिँ यामा ठुकै चाहिँ कलाकार टेक्निशियन टिम एकै दुखिया चाहिँ याता मला अब यो जिम्ने चाहिँ चाने चाहिँ जंगले चाहिँ लाइटिङ याना उके चाहिँ एजुकेसन टाइममा चाहिँ लमरेको चाहिँ कलाकार डेटा चाहिँ अन चाहिँ प्रस्तुति या मावले चाहिँ वो चाहिँ किर्तिपुरी छौ चाहिँ सुताएर पुष्पलाल पार्क छौ चाहिँ लोकेसन चाहिँ लेया अन चाहिँ भन्छ लिबके चुना चाहिँ गुल्फु ओली चाहिँ दक्कुसना चाहिँ प्रयासना चाहिँ यानाका थाले दिन गठेका छम डाइरेक्टर जो कथा थम हरेक निर्देशन बिरुका ठयो अन्दरे गु जाई अठो सकी पारा चाहिँ मतलब जो सकी पारा नाप्ला माओ छापिङले लाटा ढकिस छु किसमा दुविधा अरे मने छु अरे जुला अइलो सुन भरो जिसे चाहिँ जे चाहिँ ज्यायना केन्यु ख मला पहिले ल्यामा ठके ल्यामा रे चाहिँ जिसे उप्टी लथि चाहिँ आस महिना तर ज्या चाहिँ याना केन्यु रियो किसमा चाहिँ दको दुखिया चाहिँ यानमुले चाहिँ आस उए किसमा चाहिँ आ गेजुला तर छौ पिङु ठासे लासा छोटोले चल बांगलाले चल ख अते खसा थम ढाकी आनाबा यो ज्या छले क्यामेरा ओ किसमा डाइरेक्सन या खासला उले होता चुमला ने त चुला ढुंगा छिसरो ढ्याकासी थमन सोइदि ढुंगा थैदनि छेतना थम सोइले मगा मचा जुठो ठै किसमा जा ठुके पता थेना हिकि माउ ठुकसो ठया माउ छु किसमा मने अरे बोलाउ मगा मजा ल यो गदनि यो कि मला लिप तयार जे छेसो हेंगा चाहिँ
कम समयले चाहिँ त्यसै चाहिँ यक्न यामा कार्दैन चाहिँ गुली तयार यामा तयारलाई यामा फुटाउके चाहिँ मगाउमा चावला चाहिँ मनेला दु छिना भन खलाबलो या जे हानाछि सुशील दाइ पक्ष छ अठगु Nhekasih खलाबलो झोले छिसम महतर घमा आखे त उके पार्ट न अठे ग्याम्पु पार्ट छिखनले मोट गुली ज्ञान जी तछिरा भगवान गु छौ मधिक टर्ग ब्याडो ठुके गुल्टका छिटा गुड लक या ब्याड लक गरे दिया छ छिटा ठुके निम्तिला भगवान त चाहिँ धन्यवाद ध्याउ बाहेक चाहिँ मे छु हाम्रो उस पोलो चाहिँ गु सृजना यान बिजा त वो चीज है चाहिँ थम स्वीकारिया वेको चीज ख मधिक तरिका जो यो फाइदा त चाहिँ तर चाहिँ मधिक चिरग जो सल चाहिँ जी वेट फाइदा के हो जी वेट धन्यवादै बेच न्यू जी सारा लास चाहिँ भगवान चाहिँ गु सृजना याउ ख वो चीज त स्वीकारिया वेको चाहिँ चीज ख ठुकी चाहिँ थम क्या फुबडी चाहिँ फाइदा विथ समाज त बी फुबडी चाहिँ फाइदा जी ठुकी गुली बी फुबडी चाहिँ बेच नो वे दो ठुकी मधिक युबडी हिसाब म युबडी चाहिँ वेट यो हिसाब गेसु युबडी चाहिँ हिसाब ठुकी चोम छम पात्र पात्र निम्ति न चाहिँ वहे कठ चाहिँ छलौन चाहिँ ठिग्री गाडी युबडी गु कि प्याखौ पात्र चोया उ चोइबले न चाहिँ थटे लुएक बिचाइना चाहिँ उ पात्र चाहिँ छेलियो कोठ चाहिँ यानो न जुल ठठै किस्म यो ठगु आनक ढाइल कि थमा बाहा चोइले ठ पात्र छ जी क्या दस जो ढाइखना ठगु गुटके वठेनो मे मिले अठ जुला प्राय चुएउ टाइममा चाहिँ अठिन जो ल एजुले आले सेल्फी सका मरेला न जीफो अयो न जीफो तर पात्र लिएबले वो कठौं चाहिँ लिएबिलर गा छ ठो पात्र यामा अपटी भूमिका गु निर्वाह यामा ख ठो निर्वाह या त मेमपटी मुनु न चाहिँ फैला म फैला बरु ओसो या चाहिँ थम त कल्ला छ उति चाहिँ अबको चाहिँ यहाँ हुने फैला ठै लागि छ जसै डाक्टर नप गुल्टको सला ब्याले छ ठुक्यु निम्ति मने दशा चाहिँ दक्ले पहिला चाहिँ ठो पात्र जिए या नि गा चाहिँ जी गुब्ले थियो मरो ओ चाहिँ मने थौ मनेजको तेजु नि उजेजु नि स्क्रिप्ट चुएउले चाहिँ चुया चाहिँ तयार जी ढुङ्गुलर गाडा छ अहिले ठुची चाहिँ छै आस जो नि गाया चाहिँ धल्ल गाडा ल्याबल अहिले गु इले चाहिँ थमो चुयु पात्र थमो बिजाइनो सोया मेउडी पात्र हेर्नु मिराउँदो जिले चाहिँ ठोया त सुयु ख गा मुख ठुके चाहिँ ठोमो मेउली चाहिँ सन्त चाहिँ याग्यो बेसजी गाया चाहिँ ओठिना चाहिँ पात्र फेरे जुबडी वो अवस्था न जुगदो र थमो चाहिँ धाउन्टो उके चाहिँ यामा उकेजको लाई गाडी उडी नम्बर खनी छ भने नि जसै छ सुशील दाइ आफ्नो छ कलाकार आफ्नो डाइरेक्टर न पछि विधान दिनुगला थिति अनुभव न कहि दिनुगला आछम छ छम ध्यान दम छ भाइके दाइ अबका चाहिँ छौ इले क्यामेरा यको लोकौ भा यको लाना सना दिनु यको जज सना दिनु प्रेमको व्यक्तित्व तर वेको गुठ Nhekasih छोले छ वेको न जया छोले छौदैन छ नो अनुभव या गजो अनुभव छ सकै दे अठु जयाउ इले आवेकल चाहिँ गु नापानसे चाहिँ सेकटौ सिकटौ अनुभवी अन्तिटौ पुटी चाहिँ वो अनुभवी पुटी चाहिँ आधार वेकल चाहिँ जैन दिगु र उकी थ नापन्टु वेकल चाहिँ गु किस्म चाहिँ बिचाइन जुन दि ख ठुक्यु कन्सेप्ट अनुसार वेकल चाहिँ गु किस्म चाहिँ डाइरेक्सन बेदिल वे अनुसार चाहिँ यहाँ वनो इले वेकैटन थटन चाहिँ सहज जुगो अनुभव जुगदु ठुकी चाहिँ गु ठासेन थयामा एजुल गाडी वेकल न ट्यामा पनि अवस्था मुरु थमर चाहिँ ट्यामा पनि अवस्था मुरु स्क्रिप्ट वाइज जिबी पहिला स चाहिँ ठुकी छौ किस्म वर्कशप थिएन चुन्नु न र गुम पात्र गयो निर्वाह यामा दका ढेउटी किस्मयुटी चाहिँ खस्क चाहिँ छिपको चोना खलाना सलाइना चाहिँ चुन्नुका ए फिले उनी टाइममा ठेयामा खनी दका ढेउटी जुल आउ फिलियुटी चाहिँ खला डाइरेक्ट साबन चाहिँ तेरिया हुँगलो बनी मजोतले सुरिया खय मन त जब बनी जुल इ वना चोङुदु लिबा जुली चाहिँ झन्झन खुवाउलो झन्झन चिग्योलो मिच्याको उच्याकलन्टु मि पङु पनन्टु पास्मी मे ओसा मरु गाछपुसु या कासो हिना सुगु चुजौदो अयो किस्म चाहिँ जुबले चाहिँ गुमेख्या चाहिँ थाको चुजौदो ठाकुर का देउटी चीज ठाकुना न्यायपुना मिक्स अहिले आछुर गाला आ मेबले खण्डे पि पात्र तै मको
अयो पात्र जुया चाहिँ वे तिनो अयो ब्रिज अवस्था न जुल आ छौ दैवी शक्ति एपि पात्र त अया पि जे जंगु अले उ चीज या निम्ति खौ चिकु न छु परवा मन त याउ जुसा चाहिँ चिस छौ बालाउ चीज पिकाति न दु रगारि उति चाहिँ मने फुक्सा दै जंगु दु अले उतै जंगु आधार चाहिँ या अवस्था समय हुन मचा उले शिराबलेला चाहिँ एक दुई जुल यो किस्म चाहिँ हैन उ प्याखै त जीवन जता बिउ निम्ति चाहिँ सक्स्या कुदा याउदु सकल टिम यु चाहिँ स्पिरिट खट हो र उक्यु निम्ति चाहिँ माउ चीज त चाहिँ छु गन चाहिँ निएकै हे अयो किस्म म यसो थथपिस देगरका मुकुट न चाहिँ थथपिने देको होला गैना टिक्यो गैना सुयाउ गैना थथपिस चाहिँ देग्यो इना चाहिँ पसपिस चाहिँ उके चाहिँ कुटा हैन लिपा चाहिँ मेन चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ छौ द सुशीलदा छोजी खछो पाठले अगर के नाता ठेठेनो चाहिँ दाइ आपला चाहिँ संके पाते मितादी अनुसार अनुभव न देगुमा आखेतला गुलिमा र मिठो मिठो जिना डाइरेक्सन याफु डाइरेक्सन मने न दु दाइ ओ सोच दुकी मरो डाइरेक्सन यो लागि चाहिँ आठ थे चाहिँ याउनी थे अझै मजोनी आमा चाहिँ तपुल प्लान्ट जे चलेला छमा डाइरेक्सन खन्दै आउला तपुल प्लान्ट रहस्य छ तपली रगाडे ब्रिची चाहिँ अब आमटे हाइट प्लान्ट खण्ड गदा या ठके रहस्य छ ख आ छौला अवस्था ठजुल अयो जुली चाहिँ पुइमा ब्रि चाहिँ अवस्था जुल र उ किस्न गुलेछु तपली पुना जुनी ब्रि तपली मरेको चाहिँ काचको चाहिँ मोमोर ठेन्छ न होला त धाइले चाहिँ छुको सँग डाइरेक्सन या चाहिँ सोच अनि विचार चाहिँ मरो आठ थे निम्ति चाहिँ मर्नी चार गाला चाहिँ ठुकी चाहिँ तखे बिचायामा आ डाइरेक्टर जे जोमी पिनी उडी खेले थे जुलर गारा छ डाइरेक्टर जो मेखिया डाइरेक्सन छोजको सोसका तर छि निवा खयो ब्रि चाहिँ अवस्था 16 गारा छ डाइरेक्टर फुक्ली मिखते जुनीमा कलाकार चयन निसे कया स्क्रिप्ट चाहिँ बालको चाहिँ परिमार्जन या उनसे कया पांछा नकि तुंगेको चुला मला ठेंको छोया मुनु त काव टव वो फुको चाहिँ सोया यन्जु जिनमा ब्रि वो फुक्क याना या निम्ति छौ तरवे भालका माउजुला भालका माउटी जुल अब भालका चाहिँ सन सोचनी सोया चाहिँ सम कलाकार जो सोचनी तस्मै अफु टाइ जुल र वेको पिठे यहाँ पि डाइरेक्टर देर चाहिँ साधुवाद दे जुल छागा यो जिम्मा कया जपु अंग जोंगु र दर्शक कलाकार पनि दर्शक मानव पिन्टन चाहिँ छोराहरु गाला छ ठुकी ल्युनी चाहिँ तस्मै तरंगु चाहिँ दुख मरेको छौ प्याखौ बले मजो र प्याखौ तयार जु निम्ति गुली दुखैना प्याओ बडी चीज ख उके मगा मचाउ दे चुचनी मगा मचाउ दे वन्तु तस्कै दे कुखिनी किस्मु बडी चाहिँ जुलर गाल लासन यानो बडी ज्यायो बडी मूल्यांकन बचा सवावै मुखो आम खटा छिपलक दिखे आछि हन भाइका देखबेको वे तगु नेकासी शिरपा क्यारंगा प्यंगु झोले लासा छौ छिटा हपा दे छ हौसला दै प्रि ज्याजुला ओके छु किस्म छिटा थिथि शिरपा न दत आठो नेकासी धुंगा तगु शिरपा क्या धुंगा जिम्मेउ ठैकिसम या माने ठैकिसम या रे छौ मक्से भन्यो या बनि ह्यमयो या छु किस्म मेपिन अब सहला या गुल्टक ज्याजु छन्द सोच ल भया छन्द ह्य गुल्टक होले न्याला चाहिँ मक्सेना एवार्ड कै छौ अरे गंगा दिया कि अठिलो मख मला तर या मेउन या चाहिँ यको हौसला दटका छन् अठकिना चाहिँ झन् जुन किर्तिपुर नगरपालिका जुन कन्टिन्यू न यारीहरू चाहिँ अन्त मेरो साहब चाहिँ अन्त चाहिँ भाषण बिउले चाहिँ ढाले उके झने चाहिँ जिम्दा चाहिँ मने चाहिँ अठिजुलका न्याइसन मलाई लिपि पालेन चाहिँ अझ पालकी याउहरू चाहिँ छौ मने चाहिँ बोलका तलदि आगथे कि आठो छु दिन हतिन जोख त अठे खसाना छिटा छु कठ जे मसु पिसा जुन फलाउ थे बाखा छौ दु थयो सत्य बाखा छौ दु सिसेना दिला ढाइकिसमा सुक्समा अरे खनाबला मजो अरे खनाबला ल मजुनी मला जिउ ठुकी आयो टिम चाहिँ जिम्हे चाहिँ मेउन याउरी होला छौ प्लानिङ लाइन आन्नु दु छौ चिखो जो सकिप म कि तरु सकिप चाहिँ नेगेटिभले चाहिँ छिसा तो फोकस मिडिया वेले कि डेल्टा पाखे वे आयो थंगुने कन्डिसनल न्यून कोलाबोरेसन नै ज्यादा दो छौ संयुटे चाहिँ ज्याज यानाउने रिए चाहिँ फोकस पिक्चर या चाहिँ पासा चाहिँ प्रदीप जी
ले छि डेल्टा चाहिँ मिलेजिया लिप त गना छ बालावे तरुमे प्रोजेक्ट या रिउ किस्म चाहिँ जिबि चाहिँ छ सोच तयारी नात नात लुगा ठण्डा दुई मे छौ ढाका ठिकै छि आ नाता ढाका ठा नापानी से सन्चो हिसाब उ इले नेपाल भाषा ख वो आथन नेकासी छि छ जनादि थुंका ठमा वो डाइसिनादि थुंका छि नापाङ अनुभव खत तर युपा चेन्जेस गुल खंगा दिया नेपाल भाषा ख त नापो आ चाहिँ आयुले यक्कु चेन्ज नंगला मला आठौने त कोइ डिजिटल लगाउने नापा चाहिँ जिबिल एनालॉग ने सुर ना होइ भा मला एनालॉग क्यामेरा चाहिँ yana yuzla athune digital athine wale चाहिँ बिचमा युकै ग्याप जिङला अथवा नेकसी अथीने न चाहिँ डाइरेक्सन या खे चाहिँ जी या फै मुखरी हे चिप्रो जी न प चाहिँ अनि जाजौ ल न्यू या मा कार्ड नै न चाहिँ ठिकै चाहिँ याला रिउ किस्म चाहिँ एकदम हौसला बिला चाहिँ म माथा तक चाहिँ जीवाला बि रिउ किस्म डाइरेक्सन यालो जीको बानी न मर्ने जीको सोच न मर्ने हो एना साथ ठिकै चाहिँ कर चाहिँ न्यू या मा जुजिया चाहिँ छौ अनुभव न दल हजुर केटला छिसा नप ख विभिन्न म्युजिक रो या डाइरेक्सन यन्त्र न ख संके पादेले डाइरेक्सन यन्त्र न ख तर आवे चाहिँ छिसा ज्याछिल डबला छिटा वो हपा हौसला दट ओ जुन छिसा या फटा हजुर नाफा वो जुन कन्टिन्यू जुन क्यामेरा जुन या नायो कारण हैन ठोके डाइरेक्सन या चाहिँ जिता चाहिँ अफ ल यो कोइ अफ ल मे ओ ढागरे के या ठोय संके पाए छले जति छिसा ठिठी सना चुन ख त ठुने मोठे छुरा नेपाल भाषा ख चाहिँ सनेबले चाहिँ त्यो प्रोफेसनल जुइ मफ्ट ठुके सना चाहिँ भजा आना भजा थाकुनी ठुके चाहिँ दको सिटगन के या के ढाकिसमा खडो सिसा त नेकासी मिर्का दिया बेले कलाकार त गेना व्यवस्था न दिया ठोय नमले न ठोय ठेके वे कन्डिसन होला जिमदा मला जिमगेला आर्टिक रूप वाला अथि जु मख ठुके न गुल्ना पासमी चाहिँ मिटा दिल अनडाइन स्क्रिप्ट या अथिना दिल ओगेन त कस्तो चाहिँ थिए चाहिँ भलिन्टियर याको ख ठिकै न चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ उसमा चाहिँ अथि पेना चाहिँ या फोकनिस नै मरुका दुनी तो भाषा खेटा सेवा हिसाब हजुर आठो सुल्दाय पाके वेदाइ थ्वे न्यासा तो गुकी आछिसम वरिष्ठ कलाकार आफला मितादिक कलाकार आछिसम गुलिस के थिर्न कहि दिला गुलिस कैना मध्ये त छि नेपाल भाषी खेले ठगु मिटाइ मिले तो संकेपा मिटिबले तो प्रोफेसनल जुइमा फु या जुइ कि मुभी लकसा हो वातावरण छा चोल्न चौख ठुक्यु निम्तिला बजारे तर नि माउ अवस्था दु आठुकी बजार गाडे हुटी छि तस्कहे सीमित जको जुल अमुनु त हले क्वामो आ युट्युब चाहिँ गाछि त्यो बाग मे विकल्प दु मुखे रुगल र युट्युब पाखे चाहिँ उनहरु गाड लाछ खासै उकिउटी यको रिटर्न उकेन खासै मो छा लाछ उके गुली 16 उकिउ आधारजको चाहिँ त्यो उयु निन जनो आ ओजाउली त्यबाजको गाडिया सुजुलहरु गाड लाछ ज्याम या सांजिल आ जायना न चाहिँ त्यो मन्टर गाड लाछ ल न त धेरै थेनु भोलिन्टियरिङ यावेजको ख र ठुकी नापानी चाहिँ छौ चाहिँ सोच चाहिँ छुर्गारा छ छिउ ख त मेमे पिनि उरी चाहिँ तुलनात्मक दृष्टि चाहिँ सोयबले चाहिँ मे पिनि सोया छिउ न कम मजो नि केनमा तका ध्याउ निम्ति न चाहिँ छुके लगे जति मानी कुनै दिन बाला वेटिन ला गाडी उरी आसला या उठा दुनी कुनै उना चाहिँ हरेक चीज उरी चाहिँ उले चाहिँ डिमान्ड दे उनहरु गाड हास ठुकीला चाहिँ लिपा जावै तिनी ठुकेन चाहिँ खेन ठोइतिनी तर मोठल लगाडे आउन आठौँ चाहिँ टोर सोडर गाछ कुनै चाहिँ ज्या बन्न जाउने आ ज्या बन्न जुइ रुगल गाड लाछ हाक्न सुरुवात याबलेला हाक्न वे पुलाउ दिन निसे चाहिँ या चाहिँ या मलि तिनी अर्जुली चाहिँ आठुकी लजगा ठठौ ठसे दु थुबरी सोख जको जुल र सोख यहाँ ठुकी चाहिँ थौ भाषा ख्याइ त साहित्य त सेवाया ददर गाड लाछ ठुकी न चाहिँ जिबि चाहिँ नुगमस्याका ठुके चाहिँ न्याउनीमा गाडी उडी हौसला कया सुजुनोदो सोकमी भाजमे बिस चाहिँ ठुके चाहिँ सोया छयाउटी ठुली थेजुल नि गा चाहिँ टेबी अवस्था वहे चाहिँ उकियो हपा थे हपा शिरपा न दै जुजो थे जेचु नि त्यभायो एजको चाहिँ फुकमको त्यब मन्टर गाडा लास छया हपा शिरपा त दर्शक देव पाखे चाहिँ ददर गाडा लास न चाहिँ थ लेटा इ त दु या अवस्था त दु र नु वपि मुनुतेसन ठुकी नुनु प्रविधि त जनाउइ चाहिँ नुनु बखायु ख त नुनु क्यामेरा उटी प्रविधि त ठुके चाहिँ हयु इले अले लिपा जोली चाहिँ उके न चाहिँ समाहित जुजु चाहिँ उनी अवस्था बालाउ चीज न लिपा उना अझ बाला प्याउ तिनी प्रोफेसनली चाहिँ मजिफ हो तर प्रोडक्ट बालको प्याउ लगा चाहिँ छिगु यो सप्ताह छोटवाटले गरिका छ साठो चाहिँ मा भाइ सेवा
세발리 세 지와 더보나 주야나 정도 더 총총 모노테 고키나지 녀석 보이 커 매우 초 가가티키 지 참 풋볼 미팅 모노지 बॉल मिटो जी अन खेले मरेमा या स्टेज नाटक के स्टेज मिटो जी अने मरेमा ठेकी छ सो दे नि छि विचार गरेका मतलब जिन छु किस अभिनय या मर्यो या जी छौ छु किस्म ची तोडे यो छु मने अरे बोला थे स्टेज चुनाव एक्टिङ यहाँ चाहिँ गाडी हुब्री चीज चाहिँ यो ठेकल मन रेस अरे छाट यो खरे मन वर गाडी हुब्री चाहिँ थौ पैसन क्यों जिन जको ख तर अथे यामार गाडी जरुरी मुरो थमो यनौबुटी चीज काल जई रूप लिपा ठंको मनाउनी बुटी यमेशा ना गई उनी बुटी अयो किस्मयुटी क्यारेक्टर गठिकी चाहिँ उखे बलिउड पाखी चाहिँ वुनर गाला छ समसम या पनि आर्टिस्ट बुटी ना गाला छ अयो पनि बुटी छौ छौ ना अलग अलग का दो दो त्या समझ गबर सिंह लगाया चाहिँ तामबरी मनु अमजद खान तर वे ना अमजद खान सोयान चाहिँ अपो गबर सिंह चले जो फिल्मी पात्र हैन चाहिँ अयो कसम याना प्याखै बुटी हिसाबन चाहिँ अथे प्याखन लिपथेंको सक्या चाहिँ ना गई उनी बुटी अयो बुटी प्याखन जुइमा छठे हनस कथा गठिकी आ पिनिउला खप्या होला तर जे आकन सुशील दाइता सुशील राजोपाध्याय झलके मौटे कलाकार गाल मस्यो तर अथे खसा गजम कलाकार का मस्यो मौटेसँग कलाकार युवती रूप थर न्यवै चुनाउदो दर्शक देशसँग चाहिँ मूल्याङ्कन यापडी ख दर्शक देशसँग गुम्ले छु जसै तुटाइमा बुररका मस्यो खलकी या नस दैन छौ ठ्याक्क ठेट ठोरका छु अरे दो ठठेर गाडी युवतीलाई चाहिँ आटको चाहिँ अयोग छु या फुटे चाहिँ मुचोनी अयो चीज न चाहिँ अजनो माल चुनाउटी नि तले वो अजो चीज तले सु गजबुटे ख जस्तै जी फलाउ छौ एक्टिङ या दस जी अजनो जो सन्तुष्टि जो पुनी ठुक्यु निम्ति चाहिँ अयो ठम चोया यानौबुटी चाहिँ सोयानो अयो किस्मबुटी मेउ बख मेउ परिवेश जन्मे जुया अयोबुटी पात्र चाहिँ लुइका वो पात्र दुनी दुबिना वो याना लिप स्वेव अवस्था चाहिँ थ छम मुनु सुशील राजोपाध्याय गाडिया चाहिँ मुखयको वो पात्र रिमो मेमे ख नि ए फल्लमेसिया याउलो ठोर गाया ढ्यामेको अयो कि क्यारेक्टर युबटी रूपेश का चाहिँ मिट्यो वो आस्ते अजन दनी ओके लागि चाहिँ छेगो फिल्म देखेपि निर्माता तो फिल्म नप सपोर्ट छिटा सपोर्ट दियो भलसके छ न जो आछि हाक्न छि नेकासी या डाइरेक्टर पाके छि हाक्न छवे मेउ सोच गरेको छि साठो शिरपा क्याउ छोले कन्या देल थौ शिरपा ठैठा से दट सल्लस्ता जल छौ मने चाहिँ भैभे बिया चंडु आज अझ मेउ या मनी अझ बालिक मने मने दु छौ छिनो छौ मक्से दैनी छौ ताठे जी ठयु छौ सौकी बाजी डाइरेक्सन या गुकी आछि ना पछौ वरिष्ठ क्यामेरा पर्सन यन्तेनका मस्या छौ खसाना आवे चाहिँ अझ डाइरेक्टर कथा ठिसलाम मसिको लागि छु विचार दैन जी फलाउ छु डेकी फलाउ छु डाइरेक्सन यार अरे छु कन्सेप्ट छु अरे दुछिन डाइरेक्सन ने त गएना उनी रियाला सोचेल तयारी मरु मला अझै थैथै किस्म भन्छ डिफरेन्ट फरक किस्म यार हो छु अरे थौने चाहिँ भन्छ तो डाइरेक्सन जी क्यामेरा स्यादा भन्छ अलग फिल चाहिँ भन्छ चेन्ज हुने जना चाहिँ टेलिभिजन बाकी बनाउन दिया चाहिँ भन्छ थौने यो चाहिँ भन्छ चाहिँ सोच चाहिँ टेलिभिजन त गेना बालाक्यो मुक्क हाना नेवा भाषा गेना सञ्चालन जो ज्या चाहिँ भन्छ थाना थाक्या जंदो टेलिभिजन त नि आइ त चाहिँ गेना बालगा आउन्यु र टेलिभिजन पाखे हाना चाहिँ नक्तिन देखेन थयो सकिबाट न पमालक देख भी आउन्यु या देखा किन आउन्यु रे चाहिँ सोच ल तयार नु दोजला मला डाइरेक्टर रिव्यू रे चाहिँ उस तकला जे सोच तयार म नै हैला छिटो खैटल तो छि सक्सियो तो छि नेवाटे च्यानल ख नेपा च्यानल तर ओके हम छि C.E.O जुजा जना जना दिएको दु Nhekasih न छि डाइरेक्सन ना दिला ठुकेन थन्न छि वो किस्म सूचना दिएको दु तर नेवा खेले तस्क थाको राई थाको खसा छि गो टेलिभिजन थे आओ तो मीडिया संचार मीडिया चाका तना दिएको दु ताथे छि चाहिँ ठो च्यालेन्ज गेना कहि दिया तस्क ठाको जगेना लाटे कहि दिया छौला थाकुले नि बिस मला जी ताओगा थाकु चीजे झने नि सुना जंदो मला अले गुल्लन थन आ चाहिँ आला दल देगला न्यूसँग देगला मिडिया न मला नेवा न ओके न चाहिँ ठुजुन आ याना नम दि छि डेल्टा स नेपा च्यानल इन न चीज त छौ उडार्नी टेलिभिजन न्यूज छौ चाहिँ उडार्नी रुपे छौ चाहिँ तयारी नआउने रियो सोच त्या चाहिँ जिपि हेर्नु ल टिम ए मला 5 मिनेटको टिम मिले जा
बजारलाई दे मरु ख ने उगेन नेपाल भाषालाई छने मरु मरु चीज त छिसे देका हुने हो सब चाहिँ नमुनै रुपे झिमी चाहिँ तयारी नहुने अथिने चाहिँ लगे जान दिनका ठाउँले चाहिँ तले छौदनी आखेडाला ठुना छि निर हेड्दा गुठ नेपाल च्यानल टेलिभिजन तर अथे खसा निर ल्याखे आ छि ठनो मे गुल्न वे छि ठन लोक भाव मे या क्वालिटी दु मे प्या वे ओ किस्म चाहिँ वे ढुंगा ठो छि ठो आना बजारे ओ किस्म क्याठाको एड क्याठाको बजारे थाला थाकुए ख विज्ञापन अथि क्याहरु होला एड क्याहरु होला ओके त चाहिँ झिसेन छौ अथिला तयार लैया मनी बालक म्यानेज नाउन हासला वो नल जिसले थाकी मुक्ते छौगा त अवश्य छौ छिसा सास दले आस दन है तर छियो ठो गु नेवा खेले ठुकिसमा ठो टेलिभिजन चाहिकिर हुन तस्का च्यालेन्जिङ तस्का बालक छियो ठोगु ज्या अझ छियो बालामा रे मनतुना चुना छि खलाबला या लेना दाइ दनी च्याख्न सुशील दाइ पक्ष वे ठो संकी पाए दराने ढेकासी या दराने छौ ओ खदैन गु छौ न्याइफु ख भाइफु ख छौ लोमुकी बफु ख छ त कनाडी सल्टस नेकासिया चले Nhekasih yana uchole लोमंके मफुबडी गाडी बडी ल चाहिँ खासै यो किमिले छु मर्थे छ ओ छिरा मिनिस्कट पनाटी लगे अनुभव जले मिनिस्कट ल मखु नो छु निसे कोठेंको बडी चाहिँ छपा लखा छपा बडी लखा व ले उके निम्ति चाहिँ मियो कोठाइ बडी ल छु लोमंके मफु कोठाइ बडी छु जो मरोगे अब टीम वर्क ख सक्या चाहिँ उले मेहनत याउदु र खोंसी चाहिँ कुछ जों वे छौ जको लुमा उक्यु निम्ति चाहिँ माउ सामान्तर गाडी ब्रिची चाहिँ आउके मुनु लायर गाडी चाहिँ केनी माउ कोठाइ ब्रिची आ वो चीज केनी निम्ति न प्राविधिक रूप अजको चाहिँ छिस केनु ल ताने केनी जिनम यो केनी फैनाम हो र यो किस्म चाहिँ ताने अन केमले सुलाले हो लाको ठाउँ चाहिँ चिज चाहिँ उके कपाइ त रङरिङ छला तपुरीला लाया ख तपुरी उके चाहिँ लाया हो तपुरी चाहिँ उके मेयो लागा तपुरी चाहिँ उके लाएर तर आकार लाएर मनु ला केसमा मनु ला गाया चाहिँ किनि मुया बख्ने चाहिँ मनु ला बख्ने चाहिँ मनु ला ख उके निम्ति चाहिँ ओ चाहिँ तले थु धानी गथे कि छिसम बाहला चोइ दिला अब न्यन्टो कथा लोक बाहला चोइ दिला छिसना वो स्वेरंगा बाहा कथा गुल्लक न्याय जुठे छ त नेकासी दुनी बाखो अनुसार चाहिँ अठमा गु मने चाहिँ बिचा उएका स्क्रिप्ट गा चाहिँ चोइ ख उ चोइ अनुसार उके गुली प्याउल उके सन्तुष्टि जो गुल्तको चाहिँ केनीमा ख उलिया चाहिँ केन उजुल अब कि ठमा चाहिँ सुयु ठमा चाहिँ डेको चाहिँ प्याख्ने ठमा मिठौरी प्याख्ने गुली या माउखा उली या जुएजलो आ ढेरिया बल्लाले चाहिँ चेकवेयर गाडी उठी चाहिँ जुइङगु जी आ गोठासे चाहिँ थ उला त उठासे लाउ हिसाबमा मिमी बिसँग चाहिँ उसया बालको या त जुइ गाडी उठी चाहिँ पलसकै छ तब या उठी चाहिँ थासे घन्टको या त उल्टको जी थम फुक ठ न्याय या दुठे छ छिटा छौ भचा फरक कठन र निन मास्तो ल गटिकि अछि थिति व्यक्तित्व थिति कलाकार नपा मिता दिङल थिति डाइरेक्टर नपा सपना ओ कठन दु आछम छि थाना भाइके दाइ गो भाइके महाजन वेकला मिठा डाइरेक्सन आदिउ नेकासी मिठा दिला अथे छि साग गोगे छियो बाह छिसौ लोक बाहटा लिन सदैका छिसौ चोइ दिउ सम्भावना के चोइ दिउ ठाउ निना ओके नापसिर पात्याका दिला ओकेमा डाइरेक्टर प्रदीप जो प्रदीप खड्गी वेक भन्छ फरक किसिम डाइरेक्टर ठाउ न्यन्दु अथे ठाउँ छि थाना डाइरेक्टर भाइके महाजन वेक नायनजी वेक न भन्छ फरक कठा खण्डो वेक बि दठी छिसा चुपा खण्डो गे पा खण्डो डेफिनेटली ठिकै प्रदीप खड्गी जी गाडी ब्रिज सम सिद्ध हस्तमा डाइरेक्टर का आतको ब्रिज हिसाब हुन्छ वेकलो चाहिँ गुल्न चाहिँ यन्दी ढुङ्गुलु कीर्तिपुर उ प्याखन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ सिद्धैना किन ढुङ्गु ब्रिज मनोखा उया ढुङ्गा चाहिँ मिमी ब्रिज प्याखट न चाहिँ यन्छु ढुङ्गुलु म्युजिक भिडियो त यन्छु ढुङ्गुलु वेकन पछि जी ताउ मसी थयबडी सहकार्य त जी ढुङ्गुदु संकेपान मितादी ढुङ्गला संकेपान चाहिँ मिटावे जुजुल अयो किस्म चाहिँ या ढुङ्गु अवस्था भाइकै जी वेकय चाहिँ थवे कठौँ चाहिँ अनुभव त दु थवे चाहिँ क्यामेरा एंगल त
थौए क्यामेरा फ्रेम त यो फुक चाहिँ डुब्री हिसाब वेकल डाइरेक्सन या अवस्था जिर थयो मल नि लगा गु चाहिँ तै दिल वो कथा चाहिँ वेक अप पाखेन चाहिँ मे किसिमबुटी अनुभव जु दुए दु र प्रदीप जी पाखे चाहिँ जे जोमबुटी चाहिँ वो थौए ठसे दुए दु र पुलाङु प्रविधि सम मनु अननिसे उटी चाहिँ अनुभव चाहिँ डुम्बुरी चाहिँ जोली भाइकेजी न चाहिँ चुना चाहिँ यानबुटी चाहिँ जयबुटी न चाहिँ सवा मेवे जुल प्रदीप जी चाहिँ थौ ठसे चाहिँ दुए दु म ठो ख छा पिक्नु ठासा गटे कि भाइके दाइ वेक उली बाङ नमवेमा जैना किनपति वेक व्यक्तित्व ख प्रजु निन्दो अनुसार वेकला चाहिँ योको बोबिय मोटर ठासे तयार ढाउ नि न सीधा गुल्को थासे त जी चाहिँ गया मरगा रासा जिन हस डाइरेक्सन या उडी चाहिँ पार्ट वो अवस्था वो फुक्क भालकोवीमा यो भालकोवे जोमबुटी चाहिँ मुनु हेट जिल्लासम्म मका ज्याजको चुन्यो मदारी गुमे यहाँ चाहिँ वो गप्टे खिप्टन चिना सुङ डमरो थाना सुङ नि वो गर्दाल अठिना चाहिँ सुङ चोमिला सुइङ भफे म छला जी वी मर्म सिकेमा म सा गुली से सोच अझै नि वहाँ जिटा बोबिला वहाँ जिटा ठुला आयो ठुटा जे डाइरेक्सन केने जिना छो फिल्म देखा केने देखा अठे मने अठे अच्छी बोमला सा बोली पे त छुराइ रहेछ सा वो ढगा डेबडी छौ गल्ती ख सारा ला त वो थासे गु बोज उइ त प्रेसर बेचु नि वो बोज कोइ चु अवस्था चाहिँ यहाँ जुइफो वो मनोविज्ञान युबडी खजुला आ थोली उइ चु जोमडी प्रेसर मेवली चाहिँ लाउने य ट्याजो मे चाहिँ फ्याटमिको ट्यान य अठी जुलर गा ट्याउ वो चीज त लिपा ठ्याङ्गै कोइ चु जुबडी चीज मको अपा नि दो अयो ठासे सटे चाहिँ लबुजिया चाहिँ लिपा ठ्याङ्ग चाहिँ लबुजिया वपि नटसुजुए बन्न जे अयो घटना त न येन्दो तर अठिना चाहिँ या म यो डाइरेक्सन युबडी पार्ट देखाडि त्यसको झाटुबडी पार्ट ख र वो पार्ट झाटुको पार्ट को वे जोमडी चाहिँ मुनु त उइटे चाहिँ थम चाहिँ सपोर्ट हेन उइटे चाहिँ सहज यान बिउ या चाहिँ अबको बिउटी वातावरण थमन चाहिँ यान बि फटर गार लासा जान चाहिँ बालन हुने टिम वर्क न चाहिँ वे ख टिम वर्क न चाहिँ बोले बाला प्रोडक्ट पिकाउ निम्ति ख फुको सन जुनियो थ छमसको बालामा मेबी चाहिँ बमलामा गाडिया चाहिँ यदि सुनान तालर गार लासा वो चीज न गल्ती जोनी अझोली डाइरेक्टर जोमेसित चाहिँ सपोर्टेड चाहिँ चुनावीमा छाडा लाग्छ डाइरेक्टर गाडी पनि गुली जुनियर जुल गुली सिनियर जुल उक्यु छु मतलब मरो डाइरेक्टर गा ठ्यासा कि फुक कलाकार सुयात उयो ठ्या चाहिँ छौ चाहिँ अलग उयो अन्डर नो चुन मला छि उयो अन्डर गर्दा चुनावी मला छौ मे ठ्या गटे के आछि ज्याजो कोचा होइन इ छि ताइ निसी दादियो कथा छ म पलामो कलाकार कथा धामासा ठाउँ कुनै नेपाल भाषा खस थगु संखिबा खडा छिसा ठण्डा ठो गे अवस्था खंका दिया जो भविष्य गे खंका दिया आयुबटी हिसाब चाहिँ सोख या जो पिएज के यो कुदौ थम लगन यनौबटी तेबा ल्याहे वेमा गाडी उबटी चाहिँ उकी त उली बबिया उइ जो पि मुनु यो कुमरो थम यान सोयो ख ल्यावास वे वला मोवास थजु तर चाहिँ छिसा चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ सेवा चाहिँ यामा ढका चाहिँ यहाँ जुचो पिनुबडी चाहिँ गु हिसाब चाहिँ वन जुचोङु दु गु गुसमा चाहिँ यहाँ वन जुचोङु दु थो चाहिँ आयु निम्ति ठुकेल दुरंगिउ अवस्था जे जुचोङु दु कने कने बजार बालन हुन थम चाहिँ देखोबडी चाहिँ प्याख छिउ थवे चाहिँ परिवार दुनी त्यही नेवा भाइलाई नेपाल भाषा लाई पनि बिचे उके चाहिँ न्यंगा उनी फटर गाडा लासा वन चाहिँ फाइदा जुई तर मुखु छिउ कला संस्कृति थौ पहिचान डुबरी चाहिँ प्याख देका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र थुइट पिटे बोया अयो ठसे यंका उकी रिवार्ड कया उकी थट चाहिँ सस्टेन या अयो या फटर गाडा लासा हुन बाला अपनी चीज ख आठुकी निम्तिला योको प्लेटफर्म त चाहिँ खण्डे चौगुदो अयो अपनी ठसे अथे चाहिँ सख्या चाहिँ छिमु प्याख जिमसन चाहिँ सुहि छिमु प्याख जिमसन मूल्यांकन या गा टाइ ठसे यंका उकी चाहिँ रिवार्ड या फटर गाडा लासा थौहेजको बजार गा हाल्छु न मुआ उखि पाखिन चाहिँ ठुके चाहिँ छु पर्दै ठुके चाहिँ फलस क्याका यो नेकासी ठु दुनिया ठुके चाहिँ इंग्लिश सबटाइटल जो ओखण्डो ओखन चाहिँ नेवा मोठो पिन्दना ठुके प्लस मै जुई यो को चाहिँ आछि ज्याजो इ कोचाक चाहिँ त्यो छले दखलेपा थैसरो नेकासी विशेष छु मने थान्छु ख या छि सोकमी भाजमे त छु धामाउ ख तो नेकासी विशेष संकना दे नेकासी रगा देउबटी यो विषय चाहिँ अचम्मबटी विषय आटको न चाहिँ छौ रहस्यमय उबटी मसान ख हो
अयौ भजंगा गुठासे मुनु मंतरगा लासा सिथयंका उठासे तया चिता देका नेकासी उचिता अले उकी देवनी मुनु तया मिवासवाते ढुंगा खुरखुरु ल्याउना कोने खुनुना सोउनी इले सु सनि मयाको उके फुको नौय नौजको जेसुनी गुना तथ्य थोंग्रे तकोन चाहिँ अठिर गाडिया चाहिँ धाउ न्यला जनो खेतला अयौ अवस्था चाहिँ जि थ न्यनि चुनो मर्नी उ घटना जि थमो सुइतिते मर्नी तर न गु थो न्यन तिते ख वे आधारे आतकोन चाहिँ जेसुङ दु रगा थैसुङ अयौ विषय वस्तु त चाहिँ कया चाहिँ थमो चाहिँ उक्यु विषयले छु छु ल्युनी लान्चु जंगु खत टक न्यनि हेउ कुत यनौदु अले उ कुत याउ छोले चाहिँ थमने फुचाउको थ त न्यवयु दु आउ न्यवया आठुके ढेने बलाले चाहिँ चेक्वे लटर गाड हेउटी चाहिँ गुठासे चाहिँ लाउख उठासे थ मेपी सोया भछ कमजोर जुलजी जी उके स्वीकार यनवया दु र आठो दशक तेथा उनी तिनी दर्शक यो मूल्याङ्कन अझ हाग्नु मेउजु ये तिनी र ठुकी जिगुजको मखो तो बाकी चाहिँ नेवे चाहिँ संकिपात दर्शक त्यसमा सुइतिनी दर्शक त्यसमा थथ मूल्याङ्कन उलेन यही तिनी र उ चीज चाहिँ मनुते गु छापलाई उके उन चाहिँ छु भता लिचो त निने दैतिनी ठुकी निम्ति चाहिँ तो नेकासी पाखेन चाहिँ अझन आशावादी रिया चोजन होदो अच्छा था भाइके दाइ पक्ष वे अच्छी जाजो कोचा कोचा ओ कठा कठा ठुची थौ नेपाल च्यानल विशेष छ अच्छी सोचना देवी भाषा मेजु पिन्दा छि आगु नापानी सञ्चौनो कठा छि द एकाडीपी छि ना न्यन्दीपी छि छु कठा दुन्दुनु फ्यान दै वेलकम टु नेकासी विशेष छु धैदी माछा छु धैदी डगरसी नापाला चाहिँ किपु नगरपालिका त चाहिँ युगुको सुबा ठो छौ चाहिँ नेकासी जुन देका चाहिँ दर्शक अठिने चाहिँ न्यान हेर्दा ठिकै चाहिँ सुन्दैन चाहिँ ठो जुन बाखा जुनावले जिबिल एकदमै लेटलका त्यसका नि ठो या रे चाहिँ नि पावरफुल त निनाटे यो बाखा जुल मलाई चाहिँ सुन्दैन चाहिँ जुन स्क्रिप्ट अथि कमले ल भने जिमे ठो यासना छ ठो देग्यु रे तयारी जिबि लगे जिया ओकेन सुन्दै एकदमै धन्यवाद जुल मलाई हाले ठठेन्दु चाहिँ आज त चाहिँ आटकन चाहिँ डेल्टा यु प्रोडक्ट छि त टिम यु ज्याइएका सबै छि दर्शक भाजमे बिन्दा न आठो जुन वेनी थले चाहिँ स्वेखै थियो हाक्न गर्नु देख्यो हो आखन दाइ पनि हो कुटा चाहिँ वेक स्वेदी वो चाहिँ अठेन्दु नाप्थेन्दु माइना दिसमला वे ढाके आपला पास सुबह तो छिकसगु ई बियादला तो नेकासी विशेष छौ खंकना दिला लेसे छिगु संकी बा खय विशेष डाइरेक्सन विशेष छौ खंकना दिला आखिर निमेस्तना आपा सुबह देसे छन सुबह सोकि भाषा मेजपी थौ नेपाल च्यानल विशेष थौ छि लोकौ हापे ढाबा वेकपी सम नाजम सुशील राजोपाध्याय वेकसम वरिष्ठ कलाकार अथे भाइकाजी नयन गुमछम वरिष्ठ क्यामेरा पर्सन लेसे नेकासी पाखे वेकला छौ डाइरेक्सन यानो झ्याका दिला वेकनु कुता तालागदु वेकसम गु नेकासी वेकप्स हपा शेर्पा धाबले पिंगुको झोले लगा शेर्पा तका दिगदु निन्या दो थेबालिसे मतनैची दशिपौ लेसे अवार्ड ना वेकस कया दिगदु नापटप ठठे नेपाल च्यानल विशेष जिसा मेमे संकिपा विशेष खलाबला एक जुग कि नाप ल्यु लिया ल्यु ओना ई वैतनी ओकाले लचना दिसा सदा नेपाल च्यानल टेलिभिजन सोइतना दिसा सोयादी फै चुन धाउ दस कनि दस जिमता तप्यंक या फेसबुक मार्फत या त छिक्स नेपाल च्यानल एप्स न डाउनलोड न कया दिफै थयता से जिपी सकल पुचाइता उजा बिया दिसा नेपाल च्यानल त नुगले तै दिसा थौदा बा सुबह जय माभा